go sene motho a tseba Fruit Loop be tseba ke nna fela kana kweo wa nkwa so e study ke nka se tama ka re ke nna mara ga ke re ke lebeletse Fruit Loop a nbala a ke re manyalo ga nbele a teiwa ba a itiwa ka Fruit Loop e nna ke tlile le yona mo o itwa mafo Except Bafetu, you already know what it is. This is the hottest show on the planet, Bafetu. This is the only show that I go home. Anyway, keep bonakenalemang. Arta misheng batho ka moka o ke Dr. Manyalo mokoni wa ntshidi kholo are thogera menegre bua kwa soko se kodimo sa meritimbeli mongwa maloba ke the principal nyadisha wena Okay, Bafetu, this is bonakenalemang season 2 and this is Manyalo edition. Today I'm with the one and only Kinale Nakasile Bafetu Dr. Manyalo. I told her about Dr. Manyalo. Today I'm on the screen. Yes. And yeah, expected someone else on go about you fetch and we go to Totala Paranyana because Kahaliki go about Dr. Manyalo since you know Munyan Dr. Manyalo. So yeah, I want to follow you dira. Yeah. Apenar saya maswali puli. Resa just aborena are just what radiatela so since kere make no go like bar talk kuna le na go ka ulika garga this industry ya Manyalo before tlo ya go le ba teleji ba tsebe gore mothwele ba bogeji ba tsebe gore mothwere bolela le ena le hono una le experience ka ya Manyalo ke na go ka ulika garga Manyalo Manyalo a gonore mino ke thomile go ba ka garga mino re go tinyaka e bile ka 1997 yo pause 1997 eksa juke ba gona kana go ya kana nna ke re go tia ka ma thomo ka cassette so go tlo mo mara it was no I wish we di Manyalo so go tlo mo then Dr. Manyalo cassette ya go e tswele ka e thomino ka 2003 ya go la ke re go tapole ke mo kwa ba re ke pinoni ere batamela sweet go rusha pala manwana nakwela Manyalo be se a tswa tshwana le ya gana gwa e be go ne pitinyana di muso tja o kware ke tlare ke nga botsima ba re ke dikwela e o di bona ke bona ba tie kwela dance di bina gona so ka mogwa di bina ka mogwa kwela ya kana go yela Manyalo e ma be se wa ba tseba go tsemara ba roka ka style sa gona it was 2003 ge Dr. Manyalo the name Dr. Manyalo e thom so le thomile le manga gona pinoni go ba gona ka lefapeng la Manyalo le saetela tsa Manyalo ka pinone be ke ne le mthako mo ba re ke khopotso masemola ko gopola studio se ba re ke MJ record pinone so e bele Dr. Manyalo ga thomo record but go tlo mo wela ka thomo go ba Pitori a ke tsena Pitori ke re go kopana le bo Rufus ba re go Rufus patle but be re go tla Tembisa mara re dulwa Pitori mara travela to Tembisa it was ka 2004 ya 2004 to 5 ke na go jiwa re thomo go hlola Manyalo a o bale a kre Manyalo pele nga ba sa go pele gape be re no khatla be re no italo ke ene ke mo ka go no binyiwa evan lenyalo le no thoma go tiwa ile kerekeng be go kitima piti fela before go to pediwa e be ri tia piti pele go bola gona le nngwe ya ka kwa moragonyana ka magare no fela take isa take ye banne ke tseba e bolela nka yona take isa ino ba piti fela ena le ntwa ena ra ba ke nena mo ile ba le type ba gona re ibitso ke le panta ya ke nna mothoro ke tle ka mapanta I'm the first one wa dilo go ntwa di ya mapanta ka yona go shwe bolela he banna gape am amazed a tsa gore go checkereng ka am belo ka mo go nyaka go kitima go shia take isa exactly ya mo ka ke yona mathomo e leng gore ile ya batho ba e rata cause ba be bitse le panta eno ra go be go lokolo gona ka be go la lutse sona so from there ke tlo thoma go dira lutse ba di bitse ke special song ka total 5 di special song di a opela ga re special song a ke re bolla ka go opela ka mamang o itse o wa ta go ba nyala se o dirang ro opela ka ene go mongwa mathomo go ga botse ga ke no re ke nna
out ya mathomo ya go opela special song ka 2005 go ka itse wa inyaka ga botse there is no special song before 2005 le riela motho le opella motho ke opella mme o mo le ntato mo ka masemola ka mo ba re ke ra nape ya ba re ke ra nape ka mola psiring ka mo ka 2005 so Manyalo ga botse a thomile go ba le matla kwa Pitori before a tlo thoma le a ria mo ga rena ga botse straight it's not like a thomile Pitori ino ba gore a kere go a le gore na style se jwang a o go botsa kere kwa morago nyana go bile le platform 1 wa ba le black sport ya why go pola kere bo se we thulele ma le bo bat so ga go ntse na go ntse ya ka mo go ba le batho go sa le bo teni ba mmitsa ke teni Maredi mara ba ke ba no mmitsa teni mogonyana so ga go ya go ba le bo moshidi ena o ba no tipitsa moshidi monyanya and then go ba le bo Pholo Mabilu go ba le bo Rufus ka go mongwe wa bona re ba lona ka mo wa ikutso re bang so ge Manyalo ntja ya ile instrumental a tla le melong ra thoma go opela so ge Manyalo a thoma go opela go no bolla nnete ke nako jiwa re thomo kopana le bo Rufus go thomo go ba le bo ausimo ba re ke bo anaka tshedi ba opela go setsa go sola simola ha o sisa morato wa ikutsa kere so go thomo ba re go runele bo magaga bo mamma bla 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 wa ikutsa so then go tlo mo mara kana go go sene monna opela go man monna ba ga opela idiwa ibeno wo mo one fela go gopola go ne le cassette nngwe ba e bitso re ke pitšeng moholo ya go gopola go ne monno mola go mo pitšeng moholo ele kosheng wa go tsore ba re o mo sware ka letheka buti ka gatla ke tamana go no bola ntse ke gatlile ke mothakola ka rai takwa ka semphale bua ka semphale o so kana maka ya be le ge Manyalo go thomo go opela batho ba banna go thomo go opela wa ikushisa ke raka style se sa gana kwa cause koshe ka moka di ba le genre e leng gore di thomile so ya bitsa genre gore ga botse tle shale ba lenyalo ga botse intjule le tla ka lenyalo cause maybe ga mbele nka ba re tseba ka genre e nngwe ya gore ke nyenye gona le kwaito gona le nyenye go tle jang gore ga botse le fotla le re ke lenyalo tama eno mantole ya gona gore gape mminola go a kre mo gape be re tlhama before go tlo tlhamiwa ka ditori tšintši tša gore mamang ra khali a ntira mamang mosadi a mola be go tlhamiwa ka gore mmino wa Manyalo ga botse o aga batho ba malapa tlhagong ya ona go bo ka o theetša moragonyana e be e le ntola ba re ra khali ya ngwana tla o la engwa kore like dilo tše tša go aga tša mokgwa eng wa lenyalo studies wa ba re ke tša Manyalo because of e bile ga botse o letšiwa strictly bo letšiwa Manyalo menyanyeng wa ikušitša eno ba gane ba le ka gore o letšiwa everywhere but mminola e be le ke tša Manyalo lenyalo since ga ba lo letšiwa menateng dingengeng o ka re wena o ka reng comment ya gago towards that o te kwa jwang o le papetse part engwe e golo up until today o kgone o letšiwa menate up today re groove ka ona a kre ba ntonga spelisa ntongo le ngwe na kwa yona nna mara anyway be ke sa believe gore Manyalo aka re ka tla like go sona le dithabeneng or like weekend lo kana mo go ratla tsena staging ra performa no be ke sa believe gore o ka lejiwa shebining dithabeneng dipapong wherever be ke no ipitoro no Manyalo no Manyalo gale ka le station mo di sa leji o kora botse Manyalo be no be ke no jere no mamino wa Manyalo mara show on surprise gentle ke happy bang ke thabi yeah that's why ga botse ba linjulela ba boletse ba re ke Manyalo le na le be le kusha gore ga botse itlo ba wa munyanya ya menyanyeng e be le studies wa le go di mo ka setaka a kware ke gopola ka re ke nna ke noshi ile go talk tša Manyalo gape talk tša Manyalo ba bang ba eno ba bo mamang but nna ke be ke no ba talk tša Manyalo ya kwa gala because ke rena le o bole dedicated ga botse gore ke tlo ke mishedi go ba reng ke Manyalo exactly so engwa ke tsore ke taba gore nna ke ileng ka re talk tša Manyalo mara nna go ya ka nna ke be ke direla gore le di-shell phone motho a se ka ba bojisa ka kwa botakota le bo ba re ke reliable whatever ano yona mo tlhalosetše ona ke talk tša if go na le talk o mongwe like bo talk Snoop Dogg mara le lo ra kre ile ya talk ape ya Snoop Dogg wa rape ke ya mpya a se ya doctor ya talk tša Manyalo a re wa bona ine lo tše tša lena tša go tša bo la manjwa mankisala le ne yo lo ke yo a go yo tša ya ga ke ya talk tša Manyalo ele Snoop ke ya mpya ya ka ke ya ngaka ke ya doctor Manyalo mo ki ka mo go tša Manyalo vale cassette ka ibe no tlhalosa go tsena mo le shellphone ya go tlhalosetsa ebile e reno talk tša Manyalo go ka se nyake ke be ke sa swalele ba bang be bono kusa go shorna fele ga ba re tumi
ino matumi ke moka ke costar motho go tlhalose gore ai ke manyalo o pela manyalo o swantse go tlhalosetse ka le nna e ba obvious so jeneng ya lena ka lentse le rotoga ke mang ba e leng gore le berekile le bona ba e leng gore gambe le re a ba kwa bantšhi ba bona cause ba bona gambe le batho ba manyalo ke ba bantšhi le nna e be ke re ko joina mara bana ka gore ape wa tore butšong ke rata lebile ape nna ke the principal ke bile morukuru ke rutile boankwabe a ke tlo babala ka maine ke ba bantšhi a kale eno ba gore go na le ba ga nkare ke babala ka maine eo bo o kare ke tlhaola ba bangwe ba esong ba wa ekušediwa mara ba tseba ka moka gore ke mohlodi more especially ka maga sekhukhune ke nna ke tlileng le fruit loop wa ke tsore fruit loop wa e bona ke e bona mo ke nna ke dirile gore fruit loop e kgone go bereka ka Manyalo bo ditong ke di araga tše ke di fruit loop le thomile le rekota ka before fruit loop a be go rekota ka reason cake walk very ke sha reason le cake walk le Cubase ona le program ba ke cake walk ya ke go ske yone le ba platform ona be ba berekisha so before o tlo tla mo ke mmamba nka reng ba rutile go dira tša manyalo ba e leng gore a batsa before tlo tla go ba e leng gore o berekile now because o boletse type of music what tše e leng gore a ke itsebe kick walk tšana tšeo mara ke no ra gore ke mmamba e leng gore o ka re o ba laitše tsela ya gore lenyalo le dia so go laitša tsela ko go ra re go thoma moragonyana cause ke Oz Nation Nkuzumela Ezrah DJ Viana ukokejo mahlatse hape Ezrah yo mmajileng ke Ezrah re kwanga yana le hono ba re Ezrah ga botse Ezrah go tseba ga botse le le rekota ka tsone yi kick awa ke jwale be shile ga ne ba le shile so fruit loop le na le discovery le one la itlana yo ga ela go sha gore mo go ka tsena manyalo beat yeng tša manyalo wena ke no tla le yona bile it was fruit loop 3 ke no tla le yona ka bona o ka a ke re ntola le baka la gona o hloka go kena go ba keyboard ke bona ba no dira so bo Casablanca ba tsebo Casablanca ye ke itsere go bo Casablanca fruit loop gana kwa Bitori ko so then a ke fitla mo gae ka mo ba dirang ka gona le nna ke bone pele a se ka no thoma le go itseba cause nna ga botse ke motho go tseba le bo dikeko go le tsona ke go tšentšona a ke motho go man tso dira e tla tso ka ra ntwe ya ke nyang ka e tena go ya Manyalo cause of lo tsere tsa bona tsela nna ke di kushishi wa ka tla le yona tie tla lenyalo e ka tla le yona mo gae e fruit loop e bele ka mongwaga o mo fengo ke tsore tla ba 20 mangana mo a botse ke khale mpo jore na bana ke khale ke lebetsa bo mango bodi mahlako bale mango bodi mahlako bo mango bodi mahlako kana konyana tšele mogale ba mahlona mane ai khale ka okay bo sa re botsa ka ba ileng gore jeni eo e swere le bona bana a ke ba le ba la itšeng e keep walk le fruit loop le ba ileng gore jwana o berekile le bona as in industry ya manyalo ke e golo ina di artist ja rena tša le hono mara ke fila o ka re ga botse ke ya sekhukhune gore Limpopo ka bophare ke no re ke ya Limpopo Manyalo ba ke berekile le bona ba ileng ba bona la ke batho ke berekile le bona go be go na le company ngwe re bitsa re ke New Music batho ke berekile le bona ke berekile le Rufus Mphahlele ke berekile le Ayanda tša Manyalo Ayanda be re le couple ke one ke berekile le Pleasure tša Manyalo berele go be go le ntho ba re ke New Music Production re no ba ka moka ka mo nena bile go tlo go ne cassette ke future le ena Rufus ba bangwe ba ino rothela go se be go na le Rufus o ba dira lo tse different go bile le chomi mo go chomi be go ne le banyana ba e leng gore ba go ga botse Rufus o be le motho wa go kgoboketša batho ba e leng gore wa ba kushi ba go tswela Limpopo a ba tisha kwa Gauteng ga ba kgone go bela then ana le go neima e be go no ba chomi go re go bela mal le mang go bela mamma le mamang ga e tlo bua gapa go sa go bela mamma le mamar the name ino ba chomi wa e kushi e be go na le bo magaga cause bo go na le ba ba re ke Eunice Mphahlele go na le bo ba re bo pusheletšo ba mamma ke ba bantšhinyele bo tantshile Mphahlele gore like wa e kushi so batho motho ke berekile le yena nako tele jana ke yena Rufus Mphahlele le mothako mo ba re ke Elias Thoyane le o mo ba re ke Ntwampe be re no mija mtala ke ba ile gore ke berekile le bona ka mo
ka mo manyalo wa ipshisha wa ufihlela bile ga o fihlela ga ba le ba so go le bereka so okay go ba thwa o berekileng le bona ke mang e o ka reng a gre ba fela ba re as a teacher o ba proud ka bana ba gago ba ileng gore wa bona gore ba tshiri a gre ga jwale nna nka tla ka selo then mama ngatla se from monna ke se tsheri nka se bia gona se tshena se tshwetsa pele you get my point wena o ka re ka lenyalong a ke re lena le thomile le riang le rekhota eng le limithile so ba bangwe ba tla ba so ba fitla ba o tshia ba o bia mo ba o tshia ke ma o ka reng o ba petse role ya gore o tshire from here a o bia mo even if I'm like rena re tlo bona o ka re ke bona ba tlileng ka ona because ba tsena rena without because go shetjwe o bile tshintse di na be ke sa tsole bile gore ke tsa gago ke no ra di bilonga thoba thoile gore amba le ba tseba ile gore ke ba manyalo go ke ngwana mo wa ne bile ba ambitsa go ankere ke Ezrah ke ena lengoro o ya o swere style sa ka ke na go go tsamaka ya ke ena lengoro at least nyana go gonna o ke proud ka ena le ena balo ya ke ena ke bala ena go se ke ena ga ne bele ke mo kwangro o mo nya ka ngora ya o mo ke nya ka ngora be gona ya no ke Ezrah so ka ring ka tsona go shita menyo di ba petse role e fenga go phelo jwa gago like as an artist wa tsa go fihla mo ileng gore o tlo re mongwe tlo re na music mo so be ke le ka re ga ntwe so wa nhila wa nchia from here wa mpia mo from here a ke tsoro wa nkushisha na ngo e bia ga botso o ba petse o change kae bophelo jwa gago maybe before manyalo bo le talk o ria engenge wa ria engeng wa go tlosha mo wa go bia mo ke eng di changes ke leng gore ka re nka re o jitlishitse ka re go bophelo jwa gago phetogo ka ya manyalo ka se ke boletse gore la gangwe le manyalo a sa surprise ang khatla go of a fetotse bophelo mara nna ga botse go ka ntlokomela ke no ba thoko tsa manyalo mara ga botse ke artist nna I mean producer a ke dire manyalo fela le music e mengwe ka thole ke ria mmino molomong ba ile ka ba mpitsa Mr Everything ba mpitsa le para kana go la morago nyana kore like again gender one ke na le gospel ke na le marapenta ke marapenta wa tseba ke na le house ga botsa o specialize ka manyalo fela ga o go ba re principal a gone motho a tlo tla mo go nna tla ro palla go go dirang teso and a gone mmino go nya jago a wa mmino ka mo go ke ba pala eno ba gore ka baka la gore ke talk tsa manyalo e start so ke no tuma ka talk tsa manyalo a gone gore go ka change le go ka lebele go ka tsena mo mafaratlhatlhe mo go downloadiwa mo di platform o ka no go ja house mara the name e re talk tsa manyalo o ka no kry mmino wa setso mara the name ke talk tsa manyalo go re re talk tsa manyalo ke se brand name ga e sa le ntole ya gore ke tsa manyalo ke tsike no re ba la tedi ba ba ska na no talk tsa manyalo ke strictly tsa manyalo no talk tsa manyalo o dira mi binona ka magare ga the name Dr. Manyalo wa ikushi o tshwaraganya le genre tshing go motata so re ka treta mara ke a tseba gore mmino molomo ha wana me mola le wese aka e rielo tse ka mo nka go pelela wena mono nka go pelela no nto mo go spele gona go pela re tumisa kgote maporisa re tloga mo re a piano to go piano nka e biela ntong mo lengwe to go piano wa ikusha tabe ha wa piano se bothata so na question a go go shikore ga mvale as manyalo a personal platform ya gore ke mo ile gore batho ba tsa manyalo ba gone go bolela jeni tja bona ba ria cause re na le dilo tšentši tša gore ga jalo re ba confused on gore motho re lenyalo le tswa mo lenyalo le swere mo lenyalo le tswa wena ka saeteng la gago ga botse o seta record straight ka saeteng la gago a ke re ga jalo ke bolele ka tšentši tša gore mamang o tlo re mamma wena ka saeteng la gago e o seta record straight before le dia tša manyalo mo o bo gona le mo ileng gore wa tseba gore gona le tša manyalo tša manyalo di ile ka di farologane a di fapane felo le mapiano and a di fapane felo le gospel a be pharologane manyalo lona pharologane go ke tlhalosinyana mara go nyana kare go bile le manyalo a leng gore nna ke ile kare ga ke tlhalefa ka go tja le gona bo black sport le bo platform 1 wa ikushija ke so then manyalo a ile a change cause pop le yona ke manyalo a ke re pop ke ra mmino go swa le bo malaika le bo mafilizolo so then ge re bolla ka manyalo a se ga borena re be re no a tšea gore ke manyalo ga sekhukhuna mara before be ba re ke manyalo go tloga mphatlhela
before e be le manyalo go tswa ga mphatlhe ba bitsa bua le ka baka la ge Rufus ile yena a tlileng ka re theme e nna ke tepotsang re ke change gana gwale a go tswa go shonte ke bona a itswa ga mphatlhe Rufus ga ba ga tsebe Fruit Loop go no bola nnete Rufus o ba na ga e ke nele ne be ke shoke manyalo a langane ba a tsama ka Fruit Loop a se okay a re be re tshikupesi bila re pictures o la thumile ka o kena ga street manyala Fruit Loop a thomile ke nna ke beso o a kwa go ana ba kwa nga mbala style ke ndere be re nya go ekwa ga botse gore ga botse ka gore manyalo shia gona ga mbele ke faratlhatla o swantse go be le moeleng gore a tswa gona a rena re a re a tsebang ga e ba ile gore re bia street nnete ya go ya gogo go she mo ke sa go botsa yona re take sound bo di tongidi ya ra stuff like that bo bushuana tongidi ya ra ga le yona ke lena exactly yes are methele matsogo ba bogedi are methele matsogo so manyalo ke tswa lona go but different dia gore manyalo a thomile ke mang eno ba go no ka program e fi cause of agre Rufus o tle before nna but style sa go sa felela ga se felela nna ka se tsia mo ka Fruit Loop because of go gopola ke na le bo Maredi ka setlhwaneng go se studio sa ka go tloga bua ke ile ka setlhwaneng ke na le bo Maredi le bo Masele le bo Koketso ka moka Maredi wa ikushitsha ke butse studio ka bua ke se bitso re ke Rocker Studio ka gona le lefelo ka mola ba re ke setlhwaneng ya ke re ke go sene motho a tseba Fruit Loop be tseba ke nna fela ka nako eo wa nkwa ke so e study wa ke re nka se tama ka re ke nna mara ga ke re ke lebeletse Fruit Loop a nbala a ke re manyalo ga nbele a teiwa ba a itiwa ka Fruit Loop e nna ke tlile le yona mo itswa magwe mo Limpopo mo ba fela ba re ngotse ba re crown a ile ya gago ke ya gago se ka tshabo e rwala no bone nako ngwe no ba taba gore batho ka moka ba ka serata ba ka no serata batho ka serata ke batho ka moka mara nnete ke nnete yona re no e nnete ke nnete a se go ra gore ga ile toko wa tsa manyalo o monya jago sonjo nya jele mmere kwa gago awa go tsa manyalo ga bere kilo bereki because of lo tse ntšinyana ke tse ditleng ka nna gore like lo tsa go bolela gore go sha ke ya mang ke lo tse ditleng ka nna wa bish ke rata e tla mo where the crown is yours ke aga go crown e ya gore o tle ka lenyalo mo genreng yeso o tle ka lona wa le tshikisha mo le tshikisha le go ne ba ile gore le gambele ba le tshia ba le isha ka mo ba le isha piano ba le isha ka eka re bona batho ba bereka le bona crown ya bona le bona ba e apara motho mo le mongwe ne le ya ga go ile gore o rwala gona a fihla gona so ke kwa le bolela taba gore le berekile le Maredi tsamai le ena le la bereka le ena ga nyane go ba gona le go shengwe bile re tlo re dirile ka moka ga bo seng ka ba kere o re dirile ka moka go ba kere o ntiretse ke le ka ba le ena studiong e bile gape be re fele re etelana wa ikushora a kere rena ape morago nyane be go le monate man morago nako la pele be go le monate be re kgone no tlala bene ya motho re no fitha lenyalo re no bina sana go tseba gore yo tsa dipatela be sona wa be re no khatla go no re no le rena le mmino wa rena le inspire le skomota lena le inspire le skomota a kenya go bolela maka ga pele no ba bina menyanyeng wa ikushora le hono manyalo ke ama ke mabusi bilana aka tswa fishing in Manyalo ga patela aka tswa fishing good agre every week SABC to bela FM ya bapala so and then every week ke nagana gore go ba le monyanya ba bala di postcard ta di batho so go se nyalo nte manyalo ke manyalo ya manyalo ke lenyalo ke manyalo and mo kopana go batho ke mo go riwa go monyanya so since you go mention today it's ago parking ka speed gona so but it's no secret ka sego gore today one of batho ile gore ke ba big mo lenyalong ke ena Ezrah jole ka go boletši ke Maredi ke pleasure and batho ba ke kwa gore o bole o kilo a bereka le bona ga nyana so o ka re what can you say about them go ba o tekwa jwang ge ba fitlile kwa go dima as a teacher or as a principal as a professor as doctor tsa Manyalo what can you say to them wa bona le tsela wa bona go no fo ba ya gisha like that what can you say a toro ngano go bona rutam bana ditaola le seng le tsona badimo ka ba rute ba bangwe wa nkwa ke ba fe chance ba thaitse gore na ba tla gona na wa ntshwara ke goreng style se sa rena se ska nwelela
se tswele pele ka gore le nna gape ke mengwaga yaya so ga ke rutile ba bang le bona ga ba rute ba bang ba se ka ba le bo selfish ka mantswe a mang ke chicken ra gore style ka o ne le sona se tšeo go ba kere talent o se fo mong o mong le ena se bale wa ikutso re bang ke kgopelo ya ka for bona e se ba le pick ba le godimo ba fele ba se phusanyana ba bang ba fele ene bana batho ba Manyalo ke kgopela re future ane wa ikutso cause agri ke lebeletse go ra future ana ke tsore bothata ke eng bele ke thomo tsena di tsheleng company tse batho ba Manyalo ha re future ane go sona le ba di gender ba go sona le mebino e mengwe ka go tsela re ola re tokta maelano opela no shikoro mo na le right no a se itshele because na go shengwe le engwe ke ikwang ga ba re ke talk tsa Manyalo ke talk tsa Manyalo a noshi ai wa bona ya ke mama ke tipitsa le ka tabeng we exile mo geng wa Manyalo a sne why Manyalo re sa future an guys and e ga ba more big ya bulela batho ba bangwe di channel le batho ba ba gono go worldwide cause o tla le furniture gago yela o tla le furniture gare la itšea la dikopantša even if you cannot male and female le ba banyana ba futureng le bona ka bona ba futureng e se banyana o re basadi le rena ba nna re future go like ga re beng ga o gona ga re no ba re dintong ba bitso re ke concert le re keng re be group ya concept ya Manyalo re beng ka makolo go shewane le ka no ja 5 minutes ga ene bothata e go la o pele pisana ga go la o pele pisana go di furniture na di gono topanto ele one eleng ele rena ka moka wa ipushisa because re confuse di furniture ena man o mongwe no go ra ba lo ka di bona mo social media o no kra ba mamangolo le mamang di furniture di swa di kwana tsama so mara ga re ka kopana o ne maka man le ka TV Manyalo ke mina le nna ke a gana Manyalo ke Manyalo ke lenyalo exactly dilo ja riela wa sa go no pela o tla no lecha wa thabiwa go ri wa sa go no lecha o tla bina dilo tsa go lo tsa di-beef a se tša rena nne ke tša go kwa ba kae rena re tshwantse re go riwe lenyalo tsa di ntwa ke tsa ka kwa Russia man a se tša ka mo na re mo di fe go liwa ka Russia e seng ka mo ka mo ga rena mo especially Limpopo zo Limpopo e godimo ka Manyalo ka go nyala ka bolle ka dikoshane e godimo ka lenya ka go nyala le ka pelego wa ikusha wa belegwa ka mo Limpopo a gone nako go bapa okay ke na le batho le gore ba na le question for wena re na le di-fan tša gago le eng ba re to fela le bona ba na le kwa matlakaleng ba nlatlheletse mara ke dintši tlo tswelela kana ka morago ke di-question tše e leng gore bona ba rata go butšha tsona ga re tsore tšere ya ka morago ka mola Mr. Tumza re gona le kae Tumza di album je kae ke tlo dira roughly ke abnormal roughly cause talk tsa Manyalo ne la album ja gare e be ke dirile e ngwe ba re ke talk mokoni go ba le Mr. Talk wa ba le para wa ba le ngaka mokoni so ka mo ga tsona a gone less than 10 ke more than 10 abots so mo ke tlo dira roughly otherwise o ra re tsantse ke ya estimate langwa ke wangwa ke dumi estimation ya ka album chaka more than 1,000 that's my stena 1,000 more than 1,000 if you roll like the album how will like the track album a moment of silence for talk so who useless or get like go bucha ga re di track ke tše kae cause of track jaka o tlo pele nna be ke ntša 15 17 go mo album ya mafello ga ke thomo go tla o tla di sengele re ke di sengele go le EP stuff like that be ke le mafello album ga e bena le 18 tracks yone ya re khujitse volume 22 yes warabi it's like is more than that cause agri ke level la go ke ne 500 ka site la ta mino cause go ke ne gospel ya apostolo ke ne gospel ya hey be ke sa re ke tota bona mo question wow album je 1,000 je ke ja Manyalo fela ro a se Manyalo fe ke ja mino wa ka mo kaisa go o felele ja Manyalo a album jona ja Manyalo roughly nganore ya go ma 500 ka fihla go ne go sa tsa ga wa tsike langa go sa you own 500 ka fihla ke ne le baka go botsa kere o tsoro since one le go botsa ka volume 22 and o tsoro ka wa ka nna ke ropile
kana go go thomore ya di volume ke ge ke no be ke no ropa go no re estimono sa le ge be ke ya 20 years celebration kino e ropa go no ke thomile ka total 3 ene a se total 3 ke 97 because batho ba tlo no makara bona mthako o monyano ano go no wa e bujwa go na le tsinga di kgodisho kwa re botho bola monno bola maka apri album normal album is 10 tracks nga o pakela tsona ka di 10 track wa di album a di a fitla go tawo yeah Manyalo fe ya go shaja ka di a shisha o ka se le nna ka computer nyaka a travel no tlala ka go shaja ka di noshi man cause of azuro why ke na le mekhuta mentši ya mmino a se Manyalo go botsa ke re mmino ba re ke marapenta ke putsisho wa o tseba marapenta ya wa bona hore wa e gore mo kae kare le re ke na le yona wa bona hore ke useless ke motho mongwe wa go segona re tla gopela e te ba theletsi le bona le ba bogedi ba e kwa ka mafelelong ya marapenta go ke na le yona nka iletse e tla re tlo e kwa e fetsa mo re nya go kwa marapenta re tlo tšhaisha ka marapenta ene ga ile gore o tseba marapenta gore gore o sa ya mminonyo wa bona go ke tseba di generations tša mmino studies go botsa ke mmino wa ka ka go goboketse ai tao ya e fitla so e be ke le kwa matlakaleng a ke re le bitsa matlakaleng go i socialeng ke mafaratlhatlha ke matlakaleng e re ke le kwa mafaratlhatlheng ye mongwe ke itse ke mmotsa ke re ke tlabe ke na le interview le toko wa bona andela motse gore the challenges dilo tše e leng gore o kopane le tsona wa bona ka music wa Manyalo o ka re ke what were the challenges kana go wa go feel o fihla mo e leng gore o ka ra mo ke a tlogela mo ga botsai go ile go ba le nako nngwe good question challenges e ke leng ka kana go tlogela mmino wa Manyalo go gore o le mo Limpopo o go bare KZN motho wa Brisketho o busy o itira toko man kitima mo ya KZN ba o phone le ba re motho ka gara ga mpa ga uteng o busy wa Brisketho ka toropo kitimela ka toropo ba re polokwane. You are here on bonakenalemang, the only show that matters, because itial na batho ba ka segwa ba fela ba re go roballa batho ba sa tsebeng ka bona mara ba tseba dilo tša bona wa ikušisha ba tseba mmereko wa bona mara ba sa ba tsebe gape rena ba bantši ka go Manyalo ba le roba le di bile ba tsebe gore le gore mara ba no kwa gore toko ba go tsebe ikosha ba jikwa le bile ba ba claima ba re ke tša bona mara anywhere ke tšo ke tšhile go eo so toko le tšwela le kae ga botse tšentšitše re boletse ka le tšwela le kae lena go tswela ka ora ga ge shwa ga ge no mo belegetsweng gona re thome mo belegetswe kae Dr. Manyalo ke tswa ga matlala le go pane sa tse tša bogangkwana a pele bopedi ke ngwana wa bo 6 ka lapela la moroko mala mo go shadi ke rata mmino wa nkwa ke motho o rata mmino wa nkwa ebile le moya gore dilo tse ka moka wa fele ke pelo wa no tshelela gore a ke rata mmino before o tlo re botsa ka wena gore wena o tswa o flo ya straight to ya gore nna ke tswa kae no ke rata mmino ke tla be ke no boroko ba le mo go shadi ba sa phela batswadi ba ka ke a leboga batswadi tamo ai ke a leboga ba mpele ba berekile ba go bona TV le hono ko ene ba mpona TV ba belegele yelo bo so pratok le tloga after tsona tša before le tlo tsena go mmino ga botse lena le be le dirang gona mo before le tlo tsena ka go tša mmino before le tlo tsena ka go tša mmino ba ke sekolo o di shakilishitše sekolo ke se tsene bothata ke mmino ke tshwentse batswadi le abuti wa ka mathomo man batswadi be ke sa tsene tsona mmino be ke ita ditafola sekolong o mmino o thomile ka go tea desk be ke necro ye nngwe ya ka boka CTV ga le be go nne ntong wa bitse gore ke LCC be le dilo jaaka je mara ke be ke fetoša choir gore e be le meroba be ke ita tafola di desk go ne le ntong go khale be be gore ke desk ya gore go ria so e rile so ona le ko shengo mara ke duma sie makhaya be ke sa tsebe Zulu mara ke no bona ke hlamile ba re duma si ema ka tuma ba re go ka maka ga bona gore ba ke tsina sekolo o be ke le nyaka wa gore mino ga botse o kware santse be ke tswa music school ka
ge mme a ba nrwele ka gore ke ino ra ke no ke thomo ke re a botsena ke ratile polo ke ratile mmino mara polo a senke ya ka mo polong be ba mpitsa Dr. Khumalo ya Dr. Manyalo ka mo polong go ba doctor la galo o ra neng ke mola o ska ba tshwenya sekolong o bole bane ke bo doctor mara ya ka doctor e tsweletse ka mogomong wa go sebebotse be ke no phelekile doctor ke so monyane ba re be ke no golanyana ka mafokodi doctor ela o ke ngwana doctor a ke doctor ba nna ka ka polong ka ba Dr. Khumalo ba nna mamodimo ka tsena mminong ka ba Dr. Mmino ba wa ikutso re ba so then ke ba pete ditsutswana makoko kwana ka go shuba tsena ke reka Boston e be ke no ke be gone tshuma moropa ka bomo ore o ntšhetše sound ke nyaka ga nkare ba o letšiwa ka kwa kerekeng ka kwa rone thounong o ka re go ene mogomong wa o tla nyalelana le ke be ke senyele magapa wa bona magapa a go gametse e be ke no le thubula ka bomo ke taftisha ke tsole le thubutse ke mang ga nka kwa re go ne thounane nngwe o ka re ke ene motala ba ntarapa mara be ke tla dira bang ke mmino so ke thomile ka ditsutswana makokokwana magapa di meropa mapastolo go ba go fitlhella mo motseng wa gešo be go na le mogala mo mara ke phahla mohlaka wa ga phahla mohlaka mogala bo ba ne le drumsnyana bjale ke ile ka ngwago it was 90 a ke sa gopola ga botse it was 95 96 95 96 90 somewhere there if you look at ke mess ke kana go jiba le ke thomo senya ka nnete bale tšatši lengwe ka re ke santse ke bapala le drums se bantšela setša bantšela di-stick ya kwatisha buti ya ka Simone a ra moratswa keng mo ga gone wa spela ke re ka nna ga botsa ga ke tsamaile ka 96 ke re ke tsamaya ke ya polekeng mo bare ke lefelo bare ke serageng ga Mampana gaufi le bo Ian Kantane le bo mogaladi ka re go na le polekeng ya week bare o ka re felo go batho ba ya mo bare ke eng ba bitso ke eng yona pleke serageng ke mo ileng o be go na le pente ngwe ba bitso ke tele Queens le gona go na le thabene gona mo ke mo ileng a buti ya ka o ile mpea mo motseng o ka tla ka kwa boswe sekolo ka se tsena man at least ka go na le mmino go ne le mmino go ne le drums go ne le okene go ne le lutse ka moraga ke mo bana ka go thomotse bana le batho ba go sona le bo Masemza mthako mare ke Masemza papa go Brian DJ Brian le bo ke mo ka go tsebana le bo Joe Shilmane bo Penny bo a ke no artist jana ja maema godimo ke mo ka go tsebana le bona mo penteng yeo ya Mosathupa e be re bitjore ke Tele Queens ke Tele Queens Tavern and then bale ke mo ilong gore ke ba pitse dilo tšintši mola wait Penny gano kwa ka mo ga borena ga borena o ra bang Gragwa ka mo South Africa, sorry to say this guys, but now I always thought gore Penny go ba utlile a etswa ka Penny ke Mtsonga o lena le mo kreile kua a le ka gare ga penteng go ba ese band batho ba di band be ba etelana ba etelana ke le ka gana ga band go ba tsela bona wa di Chilmane bo Esther bo Penny bo mama wa ikushisa gore be go etelana ito ga kwa ke batho ba ntse ke ba tsibile mo penteng yeo go smala be ke ba para di drums di go kene le mama bale o bo krana go ngwe batho ba di band e be go na le ntongo man go le ja cassette ba re no le tla bona le practiceang e le ka go iwa show ka eksantse o molo monga ke phathe ya gage a le tse ka mogwatsa ayu galolo ka mogare ga e file re go that's why ke ga kana ga Penny because ke ba gale batho ba galolo ka mo go mmino mo so wa re go tloga mo bending yeo ke go tlo riegang o re because o le ka go bend ga mba lo ka go Manyalo what happened gona mo go tloga mo a botsena o no bola nete a buti ka wa mathomane ke ena a mpelegego ke a moleba ke Simone ke phukubwe ke phahla ke ena a go ntšea a nkisha pinone ape ke be ke lo monyana ke a buti ya motho ke mmitša motswadi yaka ke ena a go ntsebantšha le a go nkisha pinone mo e leng o bua le mahlo a ka ile a budega le ge le gore ke ile ka ya Johannesburg re o recorda go Rick Mickey ka mokgwa band Rick Mickey ke mo go rekota mo ibone chaka le mo mamma mo studio se la se be se rekota ka mabilinyana mang o ka shaela o thoma mathomo ba di bitjore ke di vinyl le bušetša lebilo a o ka shaela o thoma mathomo ba go nitiwa practice and go berekiswa studio time ka nne re lebella nako
go sena tša gore o tlo shaetša gantši ba go thaeditše o thoma go ka shaetša o thoma mathomong nto le ge e rekota solid be go sene le go sena gore o joina koša ba tlogo ba go botsa ba re le go e tlhama o e tlhama 5 minutes banna o swantse o tsebe gore go e opela košela gago e ba 5 minutes a gona gore ba re o tlo rekiria huku ke tlo boa ka bese bona ba go arrangea mara košela ba inya gore e be one take ba e bitša one take ya tle ya ba sokodiša ga ba ile arrange go sa re kote mang le mang kopana le bona nako wa bo e bone tšhakatsaka bo mesi phakela wa ikušiša bomama e ke ba ke ya tistentše nna kopana le tsona nako wa jobeng go tlogo mo masemse o ba le ka cruisport ka tsena ka cruisport le gona ka tsebana le bona bo leseng bo matlakala bo tokšhebele sa maine le bathonyana ba bantšhi bo tokšhebelesa o ba opela gane o ba o ba riang cause ne re no kwa tokšhebelesa gambe ba le gore o ba riang a re tsebe o petse mebino e mentšhi tokšhebelesa e beela artist ke nape ke ya le educator lena a epe go nna mare ke ya le educate nna ke no kwa ba tokšhebelesa košengmošidi ya ka etomare he bomnandini kula songthola khona angithola khona abantwana wa ikušiša a ke itsebe ana befoko ba re tokšhebelesa ke forai ke shebelesa ba opela ke ba bangwe ba batho ba ile gore ba expire ba re go expire ke no what's our king a go swara ka letsogo it's an honor next to you today ba go inspiration ba re go expire inspiration ke ba go inspire le bona la ke re khalle ka ba re go expire yes ke yona o iswere o nkini inspireile o ke inspireile to ba re ke mang tokšhebelesa ke o mongwe ba ile gore ke ba ratile le bo spokesage ban bo spokesage ba e ke yana ke tsang gore ba o ke inspiration tša gago just to name a few ke yana le tokšhebelesa le mang a ke re bele go a le ka di-category go a le gore ana ke category ka gore ape o se kwa lebala rena ke mistake ke motho wa go rata mebino ya go fapana ka go music tše dingwe inspiration tša gago ka le site la jazz jazz African jazz ke bo Jonathan Butler bo Jimmy Dudlu wena o ka rata go bereka le mang a botse go ye ba e leng gore ba bang ke shoa ba sa phelang ke mang o ka ratang go bereka le le site la lehlakore la mmino ka moka in general mmino wa gago o ratang wena go buria o ka rata go bereka le mang a botse man gape ke batho ba bantši batho le ka manyalong a ka o ka just to name a few four yo gona four cause uria music ka moka gona le ka go piano ke show maporisa go thaitše mo aleng o go bogetšwe nya go gore o rata go bereka le yena gore artist ka moka tsona ke na go bereka le tsona ke ba ba go bereka le bona ka moka cause a go no ke motšhogang o bile a ke bone le problem ka moka ka bona mpore ka moka ke bona gore any young star na ka moka ra lenyaka go bereka le ka moka mashabo gospel ka moka shebe ka moka re fa gone artistic se nyako go bereka le yone e nngwe le nngwe le free e nyako go bereka le tokisa Manyalo wa ke gona a ska tshoga ka mmino mmino bona le ka makompo mmino mollo bonang le gwatheng Dr. Manyalo kwa mafaratlhatlhe any artist e bonang this dog nya go bereka le lena we le bila a tshogeselo le bila go no tlo mo challenge koša ke koša mmino ke mmino gospel o rikei o eng ka moka ene ngusitše koša tša gago tšeng ke kwele gore ba ka se we not gambalo so anyway ele tlo sha le tsone le tloga because o re le be le recorda ka mabilo le tlo sha le tsena thuilo tša bo laptop di computer ngeng what happened there o ra go tlogo mo go tlogeng from go recorda ka mabilo go rekotang ka mabilo ke ge bele go tlo thoma go tsena systemela ya gore go tsena di cassette ya ke hape go tlogong ka mara go thoma go tsena so ke ge ke tlo thoma go kopana le batho ba go swana le bo ke khani ba bang ba re ke kheni mino show ba bitso re magolo ba no re ke tsere yela is life ke mo bela ka go te go re no ga botse ke kotsi and mino gona la ngana bale a utlwe fishing e ke thomo kopana le yena mola re dira re ntsha magolo wa ka mbona ke le maratha ke bale ke mo ka go gorno bale mo ga botse ke a opela wa nkwa ke apo utsuru yeo ke before Manyalo
mmino wa ka mathomo ke bo magolo ke yona mmino lo be go performa le bo Moswete le bo Kenny ke na ke yona nako eo ya pente ga ke ne bo Moswathu wa ikwishisha so wa go tloga mo go tlhola ga tokisa manyalo ke di cassette wa wa ikwishisha go tloga mo go tlhola tokisa manyalo ke cassette wa go thomo tlantong go thomo go tlhola ga ntongwe re bitse gore ke di promotions lebeli ja jwang ga botsegale because go sena dilo tsa go downloada. I don't think lebeli ya di gig maybe di be di le gona le giga le apart from that di koshane le di rekisha one because go download be tsena internet wa poster go shaga internet e be re sa itsele kana kwela di kosha e be re ya ka go rekisha di cassette like I can reliable in ka 130 cassette right ta kota ina ka 130 cassette val from there so re sa bolela ka yona ntwewe. What can you say about gore because ka genre engaging re na le ntwele ya gore batho go fiwa di bribe batho ba riang le di kosha di a rekiwa ke like ga jole go no kry o reka kosha ya motho ba bang ba go no kry ba tšia kosha ya ga without noticing like I'm like re o talk batho ba tsebe ba gore go ne talk mara ba tsebe let's say ga jole kosha ya ga go ya tšeiwa e tšea ke someone that's bigger batho ba tlo re kosha ke ya gago ba tlo re kosha and ga le bo go sena dilo tša gore o kgone improve ga botse o kile la ba le sort of those challenges whereby o go tšea le gore o hlamme kosha but why ya bapala somewhere and hauna ownership ya gona go samro ke yona e be re tshwarela dilo ka moka be re go jiwa di royalties ge wena ba go letša radio ye itseng then ke mo e leng gore samro e kgone go fa tšhelete ya gago ya royalty akere but gale bo me ka so go ka sebele ko she leng gore batho ba e rate gore a re o pampile ke ba bantši ba ile gore e bile ba tlogetse mminong ka baka la gore gale e be go kitima ditemo o ya studio ngwa recorda then wa isha company by teleje if you ba go kara se yona go ra ro gotano kwa a o kre pheto go ba futela bile o di engwa gape bale go ka bana ba go founela yesh o tseboro mo humitla o kwagetse o ra gale be re phadishana wa le ka compose ga rena le mohuta wa mmino o tlo go swere kana go go re gale go sa bereke more of the connection like gamba le go rola hlele re juong talent a sana pele that much big on dilo tsa go tshwana le bo submission payola something like payola the means wala go patala di radio presenter or di babalo go shatsa you a ke tseben you don't know anything about ya payola nna ke no tseba chelete from the samro then if a ba ile ke radio ngona ke mo leng ro raro o no kwa o ka re ga botse go shaka e tsefe gora gore payola ke tsore ke yona jojoela be re gapeletse be ntshiwa tšhelete o raeo too much is ba sa intšha mana be a belo be go le boima bile go le monna gona bo tla tswa kudumela ka gore o gapeletša go bereka ka matla gore koša ga go elle why o lebeletse gore samore at least ne go be le royalties ya kere be go wa bo sempolo beno ba basadi bontsi ba bona ba wa be go no ba bonolo ka re diwa kere be le ya bona e fe ba basadi abse this thing ya gender o ka reng go yona comment ya gago because ra tsa gore basadi ba favoriwa more than banna mosadi ga gambe le wena o ka lo le mosadi wa ile o tšea side la mosadi. What can you say about that comment ya gago e ka bang towards yona ntho mogo because banna ke feel o ka re ala appreciate more than basadi o go like basadi ba appreciate more than men mara eo gape no ba gore o santse o kushishebile gape gore mo le fase go dominate basadi a gona gore o ka re banna o ka re o dirile something wa re banna ba hlano ba tsene then go tle basadi ba tle ba bone banna o can't o ka se loke but ga o thoma gore no basadi ba 5 free o no tswa gore ne banna ba 20 cause 20 ela banna ba no nagana re o mollo ga e tswa matwa gore no nka kry mosadi o ga botse go rena banna ra khawatha rena banna le go ka sloke a o le monna o santse no bereka ka thata o bona go no nyala mosadi o bua ga po mo support we have a question do me kina go tsuba ka tawo ya distribution gale bo gona le company after the cassette je wa ke cassette mathomo na toka go tsibele cassette ya toka mathomo e be le music wa motama go your first professional recording ga botse first professional go dirile so di tsule kana go ka simultaneous go di tsule kana go e tepa different music ma go agre e be access be ke sa gona go ka dira cassette be ke palle go nya go tseba rana cassette ke kae cause gona le batho ba bang gape go tswalana ka ntle mo go tswa gole
go na le batho ba no go kwa re tamana ga pare ka mmontsha gore cassette di riwa Jimmy Stain o tlo tshwenya mthako o kotsi ba go chaba ba chaba go bobe ba no ntara so kana go tse ke tlo thoma go tsema ntore bitso re ke planting go Eden Bay ke na go tse ke gapeletse ga go tšea ditemo tša ka ebile ba di pressa di cassette ke ntšitše magolo a ka ba ka ntšha toko tša Manyalo volume 1 at the same time go ira gore ke cassette tša ka di tswele amporo ka nako e one because no well under record label or we dira independent wa Manyalo tloga mai toko tša Manyalo o thomile ka independent no thoma ka bonna nna se e be ke ntša saka ka potleng ke tipusha ke sokotše le di-company nako e telele tšhelete ya ka eno fela ke nyaka di-company ba sa ntšee because batho ba di-company ba tšea temo ya gago ba tla ba dira nto ba e nyakang ka koša tša gago wena wa sekwe selo mara wa kwa gore nto e lelang mo ai mara nto ke yaka mara se ya gago e boela thonto le be ke sa go botsang yona ke re a zanka la face nto mogowe ba o no ntšha koša the next thing e a lla somewhere mara ba ino e tswakanya ka ebile tsona ebile tše ntši ka moja gore lebaka la gore ke fetse ebile ke nyako tseba gore nna e se le nna ke independent company ke tsena jang ka kwa banya ka tšhelete ntši ka gapeletša gore ke botse batswadi gore banna re bjang plan ke ge go ita tabeng ya gore swantse ba rekiše kgomo a gone ka mokgomo because ke nyaka plate ela gape mola be go diriwa plate ya cassette ke nyaka plate ela ene go ka no reka plate ela ke mo ka no tseye le costa goreng ke ya back to thomolela abuti ya ka ke ria plan ke mo ka bolela batswadi ba dia plan ke mo e leng gore ke ile ka thomo go a ke bele ke ile ka go ka tsibiša batho se nna ke nang le sona so ga re no go ile go feleletša ba gapeletša gore ba rekiše kgomo just gore music wa gago gore music wa ka kgono ba shapa ista ke re batswadi ba ka ke leboga le kgono ya ba dirile ntong e kaona so ntho ya gore gabotse batho ba ba laolang music or ba e leng gore the gatekeepers of tsona di-industry tšeo e sa le ntho e le ya gore go bereka tsona dilo tša bo di-connection dingeng cause talente ya topolelela gape koša tša gago gambe le re bolela koša tša gago di tletše mo ka moka wa ntshwara mara wene o sa le under because ba kgone go riang ba kgone go šomiša music wa gago go kry-a se ba se kry-ang ba kgone go ria engeng ka music wa gago without you just because wena o ne that connection ya gore o ka riang a o kgone go bribe motho a o kgone go riang so le kare wena o ka reng towards that we bona e le nnete taba gore gabotse di-connection di a bereka in the industry go ne batho ba patela go wina dilo or o bona e le taba gore ke talente na fela be ke nagana gore gabotse ke ya go kwa marekano be gone mongwe ke sa go kwešišeng gore o nyako o fetse o ke nyako gore mpotse gore wene wa e dumela taba gore batho ba wina because of ba na le talente e itšego ore di-shortcut jeni ya bona tšhe gore ba fitlhe godimo for fame ya e bale e bereka too much ora ya jojo ya go no patela gona le batho ba ngoro ba ba mmino bona ya gone molaetša gona next mara motho ona godimo because of tšhelete ke modingwana ke re ke yona e dirang gore dilo di be everything and e go le so o tse o kgone go reka le koša o kgone go reka batho ba go ngwalele ya tšhelete e kgone go dira nto ya go se kgonege tšhelete e dira nto e sa diregego e sa kgonegego so ge o ne le talente from the court o te kopelela o swa le Dr. Manyalo kana mogo so long se sena tšhelete dilo tša gago o tano kopelela le family ya geno batho ba ka se kgone a se gore ga re ne difele batho ba nyaka mmino a rena bat a ba o hwetša ka baka la le kubo magetleng a rena batho ba ka re tšeang ba re lifta gore batho ba kgone go kwa dilo tša rena wa yeah the right people ba e leng gore ba ka le lifta le bona gang jwale ke taba gore ba lebeletse goreng le bona ba benefite out of motho gang jwale o tlo re ya go lifta tla lebelele gore wena o ka ndielang then you find gore studies wa re na le ntong re bitsa re contract gape ntwela gape go thuša motho more special almost swantse go be le mo le signa le mago a ba signa because we an agreement ya gore e mona ke tlo go lifta mara ba le nna ke ya studies wa go loketse gore o re go kwana le motho is ita go tlo flop or go tlo phasa mara agreement e be gona wa ikwiša ke ba le ngwana batho yena a jeng region go busy ka wena go na le question gape ka mora so when comes to distribution ga gale ba go distribute go share house go UMG Universal EMI yeah go na le distribution deal rona o sa le wa signa ya ke ile ka tsena ka gare ga parking what do you call house therapy yeah ke ile ka ba ka gare house therapy and then ke bile ka gare ga parking Shining Moon ya pokara ke company tse pedi tse Dr. Manyalo bileng ka rata distribution yeah only two companies tse gileng ka ba ka rata tsona kana kwele yeah cause be ke le senganga ga botse be ke le senganga ntwa gore ba re motho o nkišetša
cassette ka ke be ke bushorana nna ke palla ke eng go isha ona mo yena why go wa tlo jammer kwa ka ngishitse so you lo che ka moka wena bo ya ka bo wena ya lo tshintse le mo go gatlo mo ri wa o cassette nna ke teketse nna ke na go tseba gore go sambro ka moka sambro ke tseba moagong ke a tswa ka moka sambro kai ka moka bo risa ya ya yeah, your journey has been a journey. Ke pelo ke nya go tseba gore na mmere kwa ka botso o ka dira bang gore bana ba khone go phela na a kere be ke nya go bea boro tafole le ge le re la gamele ke nya go bea boro tafole so khale be go le buima okay now what I would like to say to you gore na go peletša manyalo but mara ke feel o ka re o lwetse batho ba bantši ba ile right now ba o peletša manyalo with just cuz ba kre dilo dile easy they don't know what you've been through gore go tle go feletse today cuz you don't get ya ra gana re dikwele ka nako ela but re be sa tse gore ga mmele gore o lwetse gore go be le cassette go be leng so I gonna appreciation I feel like that's why I'm very much this platform ya gore manyalo batho ba express I gonna that thing ya appreciation ya gore okay re appreciate that talk for this and that this platform John is going to be the platform that gives you and let people know gore they have to appreciate you they have to know why today re bina menating re binela manyalo I'm not saying you made them I'm saying you made the genre e leng gore ga mvele we are dancing to it re binela yona manyalo riang re binela yona menateng eng I'm not saying or you made those people or wena o rile but that music wena o ilwetse gore tla ifeletse today ile here today so for that we appreciate you as a fan ya manyalo we appreciate you because go tseba mang gore if you didn't do all that go tseba mang gore if go wena nka ba se nka ba rekisha khomo today nka be le honisa le struggle just to get and just to hear manyalo you get me but anyway I get gore what king in Tonya go intcha mo pelong ya ga gore towards anyone defense ya manyalo eng jwale ka ga nna ke ntshitse go ya ka the way ke feelang gore manyalo we need to appreciate you more we need to give you your flowers while o sa phela yeah no na kere ba la tidi ba tokja manyalo tsebang artist ja lena batho wa ikobolla so gona le batho ba ngape ka nnete ba sa tsebe tokja manyalo so batho ba la tidi ba tokja manyalo tsebang artist ja lena le rateng right person skano kra le hlaka ntša batho le nagana gore mamang ke mamang if ile re follow tokja manyalo swantse o tsebe tokja manyalo gore o tswa kae ke mang go dira bang if ile re follow mamang the other artist le yona o motsebo skwa kra o hlaka because manyalo o ka re amporo ne ke lo opela go swana o ka thaitsa manyalo if ile re go tsebe manyalo re ne ke lo nya go opela go swana ile ga re latella gore style se itseng ka o fela ga rena re se follow so if you rata tokja manyalo follow tokja manyalo if you rata Maredi wa Mamsoto follow Maredi if you rata Pleasure Blade follow Pleasure if you rata Ezrah if you rata like I can know if you rata anybody we lo opela manyalo a go gatlang mo follow skwa kra o le wena ka wena o ga kanega gore e bana ke ya mangkoshi go ipontsha go tsoro go shitse gore ke ya mangkoshi a mo follow and guys downloadang mino ya rena gore re kgone go gola ga go fele go rutiwa go fele gore Limpopo e gole mino manyalo go gole re downloadeng guys re like le subscribeng le dire lutse ka fela gore le rena re kgone go swana le ba bang ba dinagang tše dingwe Limpopo ba nna ga re direng ka mokana even country right bele ka ga go tletse di talente ke boletse maragonyana ka re di artist a re ruteng bana ba rena le bana ba borena gore mino manyalo se ko anwelela o tswele pele ka re ba gona le gona diopedi tše leng gore a dina plan so ga di ka ipona ga dia follower dia ba re go follower a page mohlomong ka fetola wa ikushore bang so ditaba ke tsona tse mogala no you kwa ge so ga mbele ke tlo tsena go apart from manyalo ying just you question yana je few tše leng gore ba teleji ba wonder gore cuz ba le bona ke re lena ma celebrity ba no go share hai batho ba la ba phela ba tshwanele rena a ba re iposho a ke batho ba everything is sharp so yeah I don't know if there's no longer any questions from the back and Kamola so now I'm going to go to this one's tše leng gore we always have them on the show just maybe the different gore mang ke mang but okay anyway so dog I can see you have sense of style you are dripper that means utsamaya le nako so you feel me so anyway first question is going to be king apart from manyalo ye leng gore ke di hobby tša ga wa iria ga o sa re dikosha like cuz be re bolela ka mino match e o sa re dikosha to ku ria rata di comedy nna rata go la TV di comedy
ya di soapies ke a di lebelela comedy ura ro o ne bo comedian yana ya yo ke na le bona joke nya ne teng yana fela a go kwane le gore no a go kwane le serious go go like wa bona nna le ka le motho ke phela le yena ka bua go nna ne a ke kwane le bo serious yo la ga gore go ntato go ngaka le mjebe no santse go seriwa ke mo wa a se gale ke dirile joke mo ka re onkwele mos la bala mphosolla ke ratoro motho fela se oh yeah onkwishkash gore ke motho mongwa wa ntshwara dade ke a ke kwane motho le gore kwa go ba serious too serious ya ke motho wa go lebella dilo tsa bo di comedy then action nyana ka di kgetha mola le mola and then so ga re ke mang comedian e we ratang ka kudueng bo Mr Beanie bo and ke rata di homeboys bo Mr Beanie mo le side la ma out ya re shoot ke bona bo ba re ke increase entertainment bo senzeni bo mamang like batho ba ba bolelang la ngwe go sona le yaka ba rata ka ofela one love yes that's it so yeah another question is this as a celebrity again happy you are a celebrity yeah okay first of all let me ask you a simple question are you married wa skanyala but do ge ba re motho o nyetse agre ge ba re o nyetse a kenya go bola di tori jenshi askanyala because yo re tsana go ngwetelle wa tla go jela gore ngale no you're chofa ine tshintshi re tla bolela re fetsa re papile re sa go to this one ke a go re ka re ya go nyala it's too personal agribele ke go tibela di customer tsa go nyaka nyalo ka go tore ke nyetse mara ba ska lo eno tlo tibela di customer mara o ka se ru bulu folo di tswa na o ne ngwana molelo o sanya ka ngwana wa bona okay ga fo lu je go ra re sanya ka ngwana a sanga ya ba le ngwana okay so ke bole spedi ga poa o inya ka English no a go kwela ke re ra gore is ka tle fitisha molotlo ke ra ba go se o kontla re ke ka go yala makoti ka lapeng a ria ba ga tsia di shela la go fofa boshego instead of ajela go shela wa bona yo ba lo tshintse ditelele wa ikushije so a ke na ke lo tshilo tlo go ra lo pisha tlo mala tlo la gala already opa ne a ja go swara ke go mara go ba motswadi gona ke motswadi ke na bo bana ba ba sona le nna ba sona le ke motswadi ga ntšha ke na le 13 ya bana bele o bona gore ke motswadi bana bona ke nako okay so since we watch Manyalo this igaya I don't know igaya personal to out there nyenge e mong sa magetsa o bolela ka bana wa bana ke ba modimo ape bana a tsore a se bothata ora o ba le bana ape ta go botswara ngwana o hlola ke motho o ne go naya a hlole ke mokuru le na wena motho o ne le yana ke ngwana kwa gago tsetsa gore o fapana le mmagwe la riana bang a tsene le mongwane bana ke ba ka ngibidi ke ba ka no ba bala ka maina mara petri tlo fela ke sa ba bala go bona no jate no musician o tsamlo no a ke re o ne le botho tsa Manyalo ba bantši ke bele go boribe ka malopana le bo mamma a tswa okay question is simple ba ba sa le nna ba sa le bo mabona ba ba le go bonyana ba ba wa ikutlwa a kere gore ke name ke a kere modimo ba go kopanisa okay a go kopanisa ba ba ntshanyana ba o ntse ba ra ba ke ngwana so marora ra o tshoge ya pa ba ba o no gore go ba ga o se shoka re ngwana o tseba ke mma ke ra yona wa ya bona ta e re no amogela wa ilo a bupi yona ke a boreka bara okay no tabigeta okay this question is simple pleasure marriage charisma hey not charisma mang ke mangolo mong kan Ezrah pleasure Maredi Ezrah between the three ba choose a one o kenya go dira eng just choose one pleasure Maredi Ezrah Maredi wow okay you don't know why I said that but Maredi I get unchije pleasure lenging okay mara why or ndia bariki ring ko shela kana ndia ring ana molo ndia ndia maguruwai
o mo dikosheng mo dikosheng or dilo stofong o tsore na ke tsona le kono wa kono to kona dilo stofong mara okay mara why ke lina la kosha ke lina la kosha it's like agre makuru why agre then dilo stofong kona le kosha je andi ya barking ke yona andi agre a ke go e mong in the background are andi give ape so o ga kile nna mola itle ka nna okay go sha tse tarishi ke kwana le go sha go lasta nna ke kwana le go shele ngore nna go ka nna ke go botsa ke dilo stofong cause go shela ya dilo stofong e mina lo jinchi so ke kwana ke spela le dilo stofong o spela le dilo stofong re bia dilo stofong cause you know le ga batho ba ka no ntsha fashion le thomile ba le lena ma ba thomile ba mpounela ba go founela a tswa batho mola go sa abane timing mola o sa o tsa gore dilo stofong question mola go duma ga ba le babedi bale ape ntole go ne lo fo wa ba le half mola go duma ba le go tja half ka mola ka tja half ka mola ke ne mabaka gore why a ke na go ba tlogela le ba bararo gona le ko shanyana tje nna mola go mamma eng khatlha go khatlhang o ai be tsa ishe go she be ke no isha go batho fela nje go batho be no ba taba gore just choose one a gore that's why ke ska bolela le mathomo be ke no nya go go re tlo spela le manga se gore ba le ba bangwe re a o kwane le ai ke fora gore between the three ke mamma le nna khusina mo go e ka nga take one day but maybe cameraman le motho a masterang o ntshwaretse style ke nya go tsama yeah sorry style good style wa bona question so my channel you tell on since we are on social media ona lo batho defense more or less ba kona lo go bare mo ke favor dare no phala o putting advice o ka find defense plus le na ya support ya bana ba thu dare go so kare ra supporta na ba support o mo mola Manyalo lo sa nyo ba le besoni o sto go ba le differences o mo phala o mo ba advice o ka ba advice wa as Dr. Manyalo ke sa twe bolela ntwe kare as the principal ne motho mo le mongwe o na le kgetho ya gago batho ba a ba tsebe di furniture na ga di tsebe studies wa ke boletse pola gore tseba Dr. Manyalo tseba Maredi tseba Pleasure tseba Ezrah tseba mamba wa o pelao a ke no tseba fene ya gago le baka la gore ba bolele ntwe so gore a ba tsebe a ba ne tsebe ka garena kere ka future na dilo tse o di bolela di tlo fela because wala batho bana ba le bana de nagane ke nagane ma because aba futurane abane ya sengo ba wa ikushore ba go hloka tsebo ga ba tsita ba gore ga tsita be nna ke ke lebeletse re isha mo go lena re blame lena ga botse no mara na go mo ke le sa collaborate le sa mo ke ne le go irata le site le fengwa tseba a wa sona go robalwa ba ra tsoshana a kre de mo go ba le topic system mo motho go la etsa gore wa phela bona ba right ka le site le ngo mara go hloka tsebo mo la ga bona go kotsi wa ikusha kere motho go fela bolelwa santse go fela o bolela re mamangolo le ga ba ka selwe mara se se ding go gore go dirang gore phone e bereke se kana gore o bele phone mo sa bereke ya bereke ya ba busy ba phone banya go gore ba tse ba kuela mo gore ke interview wa mara batho ba bana ba go founela ba go gore na dintsa wa no wa sa mention o sa bolela ka ena batho ba rena mana ba phone a tsore batho ba phone batho ba rena ba re WhatsApp motho no phone a kere ka ma 12 bazar no wa kwa go she ke ka mo go tleng ka go she wa itse ba ta go phonela itile bang go she ya motho wa kwa pirije pedi go mo ka go phonela a no rena wa itse ba go she go maira go shaga mo to go bona ro ba sele pulto ka mo focus tse go ngwana batho bo mo lebeletse ka mahlong o shetse o ne le ena le ang kwa kere so phone no la then so ntse o ara motho o explain gore ke mang go phone ke fan o ai ka no la lutse ka mo ka di atimela gore lutse ka mo ka di ema ma go sa tsa lo ka mo ka di aribe ka mo ka di aribe guys there's still more questions people are enjoying you there's still more questions Togo ga njwale we for togo ngwago 2024 she sa toma good question good question togo bereka lo mang go tswela pele go riega togo tlogetse mmino or togo sa tswela pele go tswela pele le mang go tlo riega ngwago expecta gore go tlo riega ra tlo expecta re na re sense togo re expecta mo wena the principal wa bona ngwago ya ngwago bannang a ke le tshepisheng
ngwago ke bereka le Jang Bros Entertainment di artist di gona ka gara ga Jang Bros ngwago a go nne go tlo go disappointa ka yona balatedi ba ka fan tša tokja melo dongolongolongolongolongolo le tlo e kreya video jela bere la dinya ka banna le tlo di hwetša ngwago and then ko sha jela le fel rena ko sha go go hwetša jwang le tlo di hwetša ka makoro ndongolongolo ka tokja melo tlo no kreya ka mo ka ngwago evile as for ngwago until I don't know le tlo kra toko ga botse dilo tša toko ngwago di tsamaya ga botse nka se re ke ngwaga toko mara re tlano lega le ma Jang Bros so for the bookings ba la tša toko tša ngwago tša 2024 go ja di bookings tša toko tša ngwago go ka no latela letlakala na lela la Facebook o hwetša dilo ka moka ga tsona letlakala la Facebook go ka no tsena ka letlakala is either ka no ba WhatsApp ka gara WhatsApp ya toko tša Manyalo le ka gara Facebook page ya toko tša Manyalo kra dilo ka moka ga tsona via Jang Bros Entertainment. Amen. Shout out guys, let me take it away before Dr. Manyalo Lukwile. This guy is an entertainer, that's why I wrote that comedy so mara tlenga mbutjoro na giyeng ujeng o butjoro rata go giyeng mara monno ke biksa zolo ro rata go uja gape nna ke re ke tsba o inwa ke re tša go ja go shi ya tota e mara ke bolela le wena mara bele ro ra ska ba ka yen so au foreign regele tša go ja o ye ngwane le kwa Facebook a ke re tlo mo botjoro no regile maskatle ba re monnela o interview batho o ba bola ishatlala wa bona o tlo company ya ka tene en ragile then ba sponsor ka moka. Shout out to the sponsors, shout out to Weird, shout out to Ngope, shout out to Jang Bros, shout out to all the sponsors, shout out to Remy, shout out to everyone that's sponsoring the show. So re tloja o sona le ngwago go shitse morago ngwago kwa gago mara wa re apo go shitse morago ska tšheluja me o rato ja kwala le tša go gadikiwa wara o kwala le dilo tša go gadikiwa ya le tša disopo no kora motho a tišhe di-minestrone mo le disopo tša dimana kwana le tsona o kwana le price teneng ya wa bona dilo tša bo di-grill ke dilo tša ka tšeo dilo tša go fraynyana mola mara o sekwa ka wa mo fryela bobeke ka moka ka sekwana change a re a tšhentšhe kang ka gore man le isopa o inyake go ne batho ba matla go iša sopo o nyaka ba feng ba le ba go sirile ta o se tšhela ye ba ntši ka potong ba go e size ya swantse o e size no swantse o ba le direction ya gore ba re o tšhele malepolo maka so ka no kra o tšhela fish oil ntši ka kwa a sopo no re Dr. Manyalo kwana le dilo tša go gayikiwa le na le mitša mo modiro le make sure gore le la yiga la marinata ska greu tisha plate to go itletse so phugua question ya ka bona ka la tshwa wale nna ke no go budisha bana ke na bana mo gani bana ba inspire ke botho and bana ma tsena ba sina go bereka so advice e o ka ba fang yona khotlelelo sondoro ba khotla sondoro ba ri advice ba fitlhela mino e fanya go fitla sa mo ya gore di start music o dira advice o ka fang ngwana nje a tlanga dimela nya go pela because bona ke ba bantši go bana ba ka le bana ba geshu bana ka moka ga bona ba swa na advice ka gore sekolo se tlapele education is the first one and ke nagana is a key of success go ra botse dilo ka moka ga tsona tiri ya ke sekolo cause of bele ka re kopantša ke English ka moka ga gone motho wa sa bolele lemela go swalela gago o le ka kwana ntle le English ntwa mathomo ko tseba go ngwala ina la gago le go tseba English gore lo tša go di be sexist then dilong tša bo go opeleng o se kwa tsena ka gana ga industry ya music o sa o kwešiše nyaka pele o botšiše o bale pele o kwešiše before o tlo tsena ka ga industry ya music se ka no tsena ka gore o bona Dr. Manyalo o ka re wa pharimanyana o ka re mmino o na le tšhelete mmino ga o na le tšhelete guys ka mokgwa wena o naganago go nyaka gore o bale pele se kwa sa le rena re tswa go exile re sokotše go be re robalang ka fasa ga mabridge no wena o swantse gore o lene ka rena ka mokgwa re sokotšeng ka gona o e kwešiše o ba le dibuka o be sure and o be le alternative o bereke o be ka mmino gore if you go ba le problem ka mminong o be le gore game wa bereka ke polelo ya ka gore no tsena sekolo bana ba geshu le difene jaaka gore dilo di kgone sepela ga botse go be le letseno la mmino le la mmereko o tlo go bo tsene di sekolo amen hallelujah. That was it. By anything you go Adam because no mputsa ra go tshiro o jile o jwa. Is there anything sharp?
ya ke nagana ka re ke kgotsofetse go ala ka mogolo mpodisitsego eno ba reng e nngwe gape eno ba re banna guys a re ithuteng go downloada mmino wa di-fene tša lena le ithuteng go subscribe are subscribing. Yeah. You know, the funny thing is that batho ba bantši ba nagana gore subscribe kwa YouTube go ja tšhalete one neighbor ya ka e kile ya mpotsiša ya re emon fane ka gore ke nyako subscribe mo channeleng ya lena ke go ja bokae ka kgwedi ka re no gabotse batho ba bantši ba sa tlhoka gore ba lemogele dino ba botse gore o subscribe go ne go ra go gopotsa gore go tswile eng e bogele wa bona e bogele ene go e sa tswela e mina something go no swa le ke re bana re bitseng manyalong re tle re le thabishetseng go se kwana gore o bitsa motho mo a re ke nna Dr. Manyalo mare se ene swantse o nya go tseba Dr. Manyalo ke ena ka nnete la mmona Dr. Manyalo guys ba tlo balla ba re motho a ntse o tshale ke mo fa tšhelete gatle Dr. Manyalo ko Dr. Manyalo swantse o tsebe motho o mo ratang swantse o tsebe monga go hea ye o e ratang kwano bitsa motho o morong wa boa gape wa re Dr. Manyalo wa seatla ene Dr. Manyalo ena a sa tsebe selo the real Dr. Manyalo guys re ke nape ke e gatelele exeba fethu I'm with the real Dr. Manyalo ba ba reng ba bina ka ikete kwa bo KZN bo kae kae re ke timishana le bona ka bo 80s go popolokwane ka moraga boxa popolokwane ana ka moraga box as one I'm with the real Dr. Manyalo ga o ka no bona o sa bone style o sa bone bo yellow bowl o sa bone the rings o sa bone drip wa bana se talk okay guys Dr. Manyalo montsho guys I want to talk to Manyalo Musu. Whatever. Opera Tangara. So, you already know what it is. This is the hardest. You already know what it is. Show on the planet. Bonakenalemang, you know where to find us. Shout out to the sponsors. Shout out to everyone that's watching at home. Shout out to Nkope Still. Shout out to Young Bros. Shout out to Viketlo. Shout out to Ring. Shout out to everyone that's been with us till today, and shout out to Manyalo Entertainment, everyone that's supporting Manyalo. Guys, we thank you for tuning with us. We thank you for watching this. Don't forget to subscribe, like, leave a comment, and tell us in the comments some of the questions. And who do you think should be on the show? Also that one. Guys, who do you think from Patia Manyalo, Jamie, anything? So guys, I think we are done here. I would love to say we love you, let us leave you. Yalla, yo.